Ala, ikusten zuen, hemen ez lotxatu, etorri honea. Lanea dator. Fenomena. Oantxe, goizeko 8 dira, eta... 8 laurek itxia hau. 8 laurek gutxi. Como un clavo. Lanea. Agurne, anasagaste, lanea. Profesional dentro y fuera del estadio. Buena presentadora y mejor persona. Venga, bai, hoizetik, con mucho ánimo. Zue korta gu hemen, ezta? Bai, programara, Egarkia izate. Bai, prestatzen, bai, Eure ikusten dugu. gustatzen datzu? Fenomena. Vale, postutenaz, Zamaiti Iturbe está encanto. Erki, bueno, agurne, segi lanea, mujer, eta guatzen. Agur. Qué gozada, horako jeniekin lan. Gusta ematea, goizetik, humoriakin, astegalako, ebentxe. Dana kotxez gailezka. Gure parkina, Euskal Telebistan, sope. Lanea, overbooking, mira amor. Txorilla. Txorilla, H. ETV, H. Zerua behida, H dago. Dana kobratzen, Eta era guztua. Bueno, a ver, hemen ikusiko deu. Mira. Gure buzoian, goizero binatzen deu. Pajarito. A ver, ara. A ver. Cartita. Maite Iturbe. Despedidos. Maite, qué cachonda. Vaya broma. Oso ondo da xe. Segi hola, gu despeditzen. Humoria galdu gabe. Olaxe, bromaekin. Lasai, gu kateako deuta, katea aurrea. Y que viva la pareja de cocineros STV2 oso Gu behalako. Porque TV1 no es cadena para sosos. Venga. Valientes. Que viva televisión público. Euskaldunana. Euskaldurentzat egin. Euskal Herriako. Venga. Gu Euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Gu Euskalduna gara. Euskal Herrikoak.